the signification of Christ's resurrection. Aji ami khan yate the foundation of our faith. Aji ami khan ki karne aji every Sunday we gather in this manner. Ki karne ami khan hodai Sunday enika ekhata hoy. Yar saise kole jodi Jisu Kristoa 3 din bishede aru bi jin uthise kole ami khan laga gana kura, ami khan laga pradhana kura, ami khan laga worship sob tole ekta misholia hobole thakise. But Christ risen from the dead, and we believed aru ami khan etu biswas kore. Bible de to proof kore say after 3 days Christ has risen from the dead, and he saw the victories of the dead. Aru mora laga to aru overcome kora to jiti bole para to dikhe bole pai. Aji yate ami khan dikhe bole pai verse 14 day, and if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Eneka koase jodi Jisu Kristo aru bi jibit noise kole ami laga prochar kura nole apni gan pura Jisu Kristo la kotha logina prochar kura nole apni jund biswas logina age bari jai thaka dole sab dole empty khali hoi jabo nole khali ase etu he ami khan dikole pai. The preaching is based on it. If Christ has not been risen, our preaching is useless. Ami khan ki koase jodi Jisu Kristo aji jin uthise gole ami khan kiman prochar kuna beraise kiman manu ke ami Iswra la kotha goise kiman manu ni ami pradhana goise ghor ghor jai kina prochar kura to sob tole empty hobole thakise, useless ekta hobole thakise. Aji Jesus Christ to mora tole overcome grina jiti gina dikhai dise victories to dikhai dise idu gane aji ami khan kiman biswasi khan Christian manu khan Iswra laga follower khan to ki ase kuse jaga jaga jai gina good news to prachar kore ho Jesus Christ to apuni ar moi nimite tai Calvary cross te bolidan dise aru tai to tafan hoise aru 3 din pishede aru be jibit hoise de koi kina ami khan प्रचार करी किना भरे आसे good news to ami khan jaga jaga jai kina di ase ami khan jite good news ko se gospel of John te sai jigule dikhe bole pai Matthew Mark Luke te sai jigule dikhe bole pai Jesus Christ to ki kaam korise eto ami khan प्रचार korna bere thakise aru jodi Jesus Christ resurrection hoise kole ami khan laga प्रचार kora to sob dole useless hobole thakise kaam na thaka hoi jabole thakise holibe aji ami khan proof kole parise the empty tomb jondo Jisu Christ ke dafan korise etu jalaga kiba dole kabristan dole khali dekhise manu tade jai kina sa dole husa pura proof dikhai dise history me proof kori dise jai na to dafan to khali ho jase matlab Jesus Christ dole resurrection hoise aji etu gane ami khan bi biswas kore ami khan laga life te biswas kore moi mora bishi debi ekdin to moi Jesus Christ logote aru bi jibi dobo ami alive hobo etu gane ami khan kose etu jibon bishi de aru ekta jibon ase koado etu ase ami etu prithvi chhari na jalebi ekdin to Jesus Christ logote aru bi ami khan uthibo second coming de tai jutya ahadam de ami laga jibon de ami khan lok korle paribo Jesus Christ ke biswas kora manu khan to lok korle paribo etu garne kuse achi Jesus Christ jito thise bole ami khan to useless enika kose our faith is based on it ami khan laga biswas itu he ke loikena biswas kuna khara to thaki ase aji Muhammad sai shetai morise jibit howa nai Buddhism den sai shegule ta morise aru jibit howa nai holibi ami khan laga Jesus Christ jonom ra loikena dangor hoikena ministry kurikena aru bi tai Calvary cross te morikena aru bi 3 din bishede jibit ase it is sob kotha dole aji edu holy Bible de likhikena thaki ase pavitra vachan de likhikena thaki ase edu gane itu de loikena ami khan biswas kurikena thaki ase Christ has not been raised useless hobole thakise and so is your faith ami khan etu verse 14 de sai sigule dikhibole pai edu gane ko say looking ami khan ke yate khwa to etu gane and if Christ be not risen and our preaching is empty and your faith is also empty yes and we are found false witness of God because we have
testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. আজি তো কাৰণে আমি খানকে কৈছে যদি আমি খান যেটো যীশু খ্ৰীষ্ট জীবিত নহৈছে বলে আমি খান প্ৰচাৰ কৰাটো ফলস উইটনেছ হ'ব পাৰে আমি খান উইটনেছ কৰাটো মিছলি একটা হ'বলে থাকিছে হলিবি ঈশ্বৰটো আজি আমি খানকে এনেকা হ'বলে দিয়া নাই জীবিত ঈশ্বৰটো আৰু বি চিন্তা হৈছে জীবিত ঈশ্বৰটো আৰু বি তিনি বিচেতে জি উঠিছে এটো কাৰণে আমি খান খাৰা বৰা ক'বলে পাৰে মন খুলি কিনা ক'বলে পাৰে আৰু ষ্ট্ৰংলি আমি খান ক'বলে পাৰে এটো কাৰণে কৈছে forgiveness of sin is based on it. Achi ami khan Iswra forgiveness tai logot he pai. Bible gus Romans sob manu pap kam korise. Sob manu pap kam korise. Ar forgiveness pabu karone ki koribo lagibo Jisu ki biswas koribo lagibo koase. Jisu laga osode ahibo lagibo. Jisu ke grohon koribo lagibo. Eto karone kuse the waste of sin is dead but the gift of God is eternal was. Iswra dia laga to eternal. Romans chapter 6 verse 23 the Arabi inika kotha to koase. Achi ami kan Arabi ami kan laga chiwa de to ta ami kan laga life de to koase. Forgiveness of sin is based on it. Achi khoma pabole para khoma dibole para ekmatro tai hi ase. Tai hi ase. You are still in your sin. Jodi ami kan forgiveness napai shigule ityabi ami khan papte he thagi ase ityabi ami khan papte he pera thagi ase holibi Jesus Christ pra tai dikhai dise resurrection ba tai dikhai dise abulla ka pap to khoma korse jun man he biswas korse abulla ka pap to le safa kor dise eto ami khan dikhibole pai our salvation is based on it ami khan laga poritran to itu ke loikina he ase. If Christ has not been raised, then those also who have fallen asleep are lost. Jodi Jesus Christ jibit noise bole jun manu he etia gumai gina thagi ase nole mori jaise tai khan to arbu raise kobole thaka nai ajo Jesus ke biswas kori na thaka manu kan to bole edo prithibhi chhari na ja manu ta kan to gumai ase ek din to jita Jesus Christ arbu dobara ahibo edo time ta kan to raise hobo gose ta kan to uthibo gose fallen asleep hoi gina thaka to uthibo gose holibe jodi Jesus Christ rejection no jigule jibit no jigule jinda no jigule achi ami kan edo sob dole gumai ke na he thaka risna aro harai ke na thaka ekta hoi jabo thakse edo garne ami kan 17 or 18 days saise bole dikhibole pai and if Christ is not risen your faith is futile you are still in your sin I have to say and then also those who have fallen asleep Christ have perished bole thagise jodi ami kan aji itu he যদি যীশু খ্ৰীষ্টৰ ৰিজাৰেকশ্যন নকৰিছে বলে আমি খান লাগা সালভেশন তো পৰিত্ৰাণ তো মিছলে হ'বলে থাকিছে আমি খান ইটাৰনেল লাইফ পাদলে মিছলে হ'বলে থাকিছে হলিবি জিসাস ক্ৰাইষ্ট ৰিজাৰেকশ্যন কৰা কাৰণে সালভেশন তো আমি খান পাই লৈছে বিশ্বাস কৰা মানুহ খান তো পৰিত্ৰাণ তো পাই লৈছে আৰু মৰা পিছতে বি জীৱন এটা আছে আৰু ঈশ্বৰৰ লগতে বিতাবলে আছে our hope is based on it আমি খান লাগা আশা Verse 19 they say, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Our hope is based on it. Amikan laga akha. Jesus Christ Calvary cross morise tini biche jibit hoise aru bi ek din biswasi khan ke lobole ahibole ase. Ito akha loi kina great hope. Dangor akha loi kina thagi ase. Aru ito life to It hope to ami khan akha rakhe we are to be pitied more than all men. Aji ami khan blessed ekta bhavna koribo lage ashirwad thaka ekta bhavna koribo lage moi laga akha do jibit ase moi laga hope to jibit ase ekdin Jesus Christ ahatamte ito akha rukhi thaka do ami log pabo. Our testimony is based on it. Acts chapter 4 verse 33 te goise our testimony is based on it. If with great power the apostle continued to testify to the resurrection. Ami khan jitia saise kole Paul to testify korse
Paul to jaga jaga Iswra kotha koi kina jaise, hey, apuni to Jesus Christ ke biswas koribi. Jesus Christ to arbi tini bichete jibit hoise with great testimony, dangor ekta testimony lokina, dangor ekta gawai di kina jai thaki se, manu khalo bole prachaya korise, tai he powerful ase, tai he jibon dibole para, tai he bachhabole para, tai he husa Iswra ase, tai he jibit Iswra ase, tai he powerful ekta ase, koi kina apostle Paul to jaga jaga jai kina prachaya korise, dangor ekta testimony to dikina jaise, aji ami apuni mukhambi to testimony to diye. Hey, tai he bacha bole pare, tai he powerful ase, tai he changai ko bole pare, tai he asur ko bole para tai ase, ami kan ki gao bodan thik rakhi bole para, tai he ase, jibon di bole para, tai he ase. Testimony ami kan dikena jai. Apostle Paul continued to testify to the resurrection one. Juntu he jibit hoise, itu ke loikina, Jesus Christ ke loikina, Apostle Paul to jaga jaga testimony kurse. Jaga jaga tai neka prachaya kuna jaise. First missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Ami kan Bible de saise kole tai prahe bishe neka church to establish kurse. Bishe churches kan do tai establish kurna jaigena. Ar bishe manu atma bachibole parse. Eto nishna testimony dia karne, Iswra ka gawai dia karne, dangor kam to kurbole parse. Aji apuni ar moila ka jibon dibi. Eto resurrection to lagina. আমি খান গাওয়াই দেব লাগে, টেস্টিফাই করব লাগে। আৰু একটা কই কিনা আমি ছাড়ি দিব, the prophecy are based on it. আমি খান prophecy দেখিছে, জানিবলৈ পাৰিছে, এইটো সত্য ইয়াতে আছে। This is what is written, Christ will rise from the dead on the third day. Luke chapter 24 verse 46. Prophecy এতে দেখিছে যীশু খ্রিস্ট ইটো পৃথিবীতে আহিব, মানুহ নিমিত্তে জীবন দিব, কালভাৰী ক্ৰছে তাই দুখ পাব। আমি কান অল টেষ্টামেণ্টে প্ৰফেসি কৰাটো দেখিবলৈ পায়। আইজিয়া লগা বুকতে আমি কান চাইছে বুলি দেখিবলৈ পায়। আইজিয়া 7:14, 9:6, মাইকা chapter 5 verse 2, ইটো সব বুকতে চাইছে বুলি দেখিবলৈ পায়। বুক অফ দানিয়েল চাইছে বুলি দেখিবলৈ পায়। এইটো প্ৰফেসি কৰাটো যীশু খ্রিস্ট তো পৃথিবীতে আহিবলৈ আছে, মানুহ নিমিত্তে তাই লগা জীৱনটো আৰু তাই লগা প্ৰেচিয়াছ ব্লাডটো দিবলৈ আছে। এইটো সবটো লিখি না থাকাটো প্ৰফেসিটো ফুলফিল কৰিছে। লুক চ্যাপ্টাৰ 24:46 তে কোৱা আছে, Christ will rise from the dead. এইটো প্ৰফেসিটো অল টেষ্টামেণ্টে দেখিছে আৰু নিউ টেষ্টামেণ্টে চাইছে ক'লে জানিবলৈ পাইছে 3 দিন পিছতে আৰু জীৱিত হ'ব। এইটো কাৰণে কৈছে the prophecy are based on it. আমি খান কেতিয়াবা prophecy মানুহৰ পৰা দিয়ে, prophecy মানুহৰ পৰা দেখে, সপনাতে মানুহকে কথা কৰে। all these things are in this book. এইটো সব তলে ইয়াতে লিখি কিনা থাকি আছে। এইটো কাৰণে আজি আমি খান resurrection our foundation of faith, আমি কাল লগা ফাউন্ডেশন, আমি কাল বিশ্বাস লগা ফাউন্ডেশনটো আজি যদি যীশু খ্রিস্ট 3 দিন পিছতে জীবিত নহৈছে বোলে আমি কান এনেকা গেদার করে থাকা নাই, আমি কান এনেকা জমা হবলে থাকা নাই, আমি কান এনেকা ওয়ার্শিপ করে থাকা নাই, আমি কান এনেকা প্রার্থনা করে থাকা নাই, আমি কান এনেকা গুড নিউজ তো মানুষ কানে প্রচার করে থাকা নাই। যীশু খ্রিস্ট জীবিত হওয়ার কারণে 3 দিন পিছতে আর জি উঠার কারণে আমি কান মন ভিতর আর সিনা খুলি কিনা কবলে পারব যীশু খ্রিস্ট তো আর 3 দিন পিছতে জীবিত হয়েছে আর মরাতো ওভারকাম করে দিছে, মরাতো জিতিবলে পারছে। আমি খান যেতিয়া এই 1 Corinthians chapter 15 verse whole verse to সাইজে বলে আমি খান দেখিবলৈ পাই, গসপেল তো আমি খান দেখিবলৈ পাই, জানিবলৈ পাই আর ফুলফিল হওয়াটো দেখিবলৈ পাই। এইটো কাৰণে আজি we believe the resurrection of Christ. আজি আমি খান বিশ্বাস করে যীশু খ্রিস্ট তো আর দুবারা resurrection করছে আর এইটো বিশ্বাস লৈ কিনা আজি আমি খান খাড়া করে আছে। আর একটা আশা একটা থাকি আছে, একদিন যীশু খ্রিস্ট দুবারা আহিব, সেকেন্ড কামিং আহিব। লগ কৰিবলৈ আমি খান একটা ডাঙৰ আশা হোপটো লৈ কিনা থাকি আছে আর এইটো একদিন ফুলফিল হবলৈ আছে। এইটো কাৰণে আজি ঈশ্বৰৰ কথা কোৱাটো হলে আজি যদি যীশু খ্রিস্ট জীবিত নহৈছে গ'লে আমি খান লগা বিশ্বাস, আমি খান লগা ওয়ার্শিপ, আমি খান লগা আৰাধনা, আমি খান লগা গেদারিং, আমি খান লগা ইয়াতে বহি কিনা গানা কৰা, প্ৰাৰ্থনা কৰা সব তোলে মিছা হবলৈ থাকিছে। এইটো কাৰণে আজি আমি খান বিশ্বাস কৰোঁ যীশু খ্রিস্ট জীবিত হৈছে, আৰু জীবিত হোৱাৰ পিছতে আমি খান লগা গেদাৰিং, আমি খান লগা আৰাধনা, আমি খান লগা গেদারিং, আমি খান লগা ইয়াতে বহি কিনা গানা কৰা, প্ৰাৰ্থনা কৰা সব তোলে মিছা হবলৈ থাকিছে। এইটো কাৰণে আজি আমি খান বিশ্বাস কৰোঁ যীশু খ্রিস্ট জীবিত হৈছে, আৰু জীবিত হোৱাৰ পিছতে আমি খান লগা গেদারিং, আমি খান লগা আৰাধনা, আমি খান লগা গেদারিং, আমি খান লগা ইয়াতে বহি কিনা গানা কৰা, প্ৰাৰ্থনা কৰা সব তোলে মিছা হবলৈ থাকিছে।
বলিবে আজি মিছা হ'বলৈ পৰা নাই যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত হৈছে